Duhet I rinisim projektet energjetike të harruara si Qebren dhe Galisht, sepse nevoja për energji elektrike në nivel botror do të rritet. Këtë e theksoi kryeministri Kristian Mickoski nga Forumi Ekonomik Botror, që po mbahet në Davos të Zvicrës. Në videomesazh Mickoski theksoi se ka pasur takime të suksesshme dhe frymëzuese me një numër të madh kompani shumëkombëshe, ku janë diskutuar tema nga fusha e energjetikës, shëndetësisë dhe teknologjisë së lartë. Ai vuri theks të veçantë në panelin për energjetik, ku ishte pjesëmarrës aktiv dhe folës së bashku me sekretarin amerikan të energjisë, Chris Wright. Во годините кои што следат, потребата од енергија во светот ќе расте. Но 2,5 пати побрзо ќе расте потребата од електрична енергија. И тука ние како Македонија, како држава не смееме да бидеме нем наблюдувач, туку треба да бидеме активен чинител и активен учесник. И тука повторно треба да ги рестартираме сите оние можеби заборавени енергетски проекти во минатото, како што се Чебрен и Галиште, Бошков мост и останатите. И да го понудиме потенцијалот за инвестиции во обновливи извори на енергија на голем број од инвеститорите кои што покажа несомнен интерес. Sipas Mickoskit, në 10 vitet e ardhshme në nivel botror, duhet të ndërtohen kapacitete që do të prodhojnë gjithsej 40.000 terawatt-orë energji elektrike. Ai thotë se kjo është 5.500 herë më shumë energji elektrike se sa konsumi aktuali i Maqedonisë dhe afërsisht aq sa konsumojnë së bashku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Japonia. Развојот на човештвото ќе опфаќа развој на вештачка интелигенција, а со тоа и центрите за податоци или така наречените дата центри кои што работат не на енергија, туку на електрична енергија. Тоа се трите факти кои што се многу важни и ние како држава треба тој чекор да го следиме и во таа насока да ја развиваме нашата економија. Mickoski porositi se duhet ta diversifikojmë portofolin ton dhe nga një ekonomi që bazohej në zhvillimin e industrisë automobilistike, të shndrohemi në një faktor të rëndësishëm në sektorin e energjetikës.